Ibihe byiza kuri mwese mudukurikira hano kuri Afri Media TV, ku makuru agiye atandukanye tuba tugenda tugarukaho. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri Afri Media TV, nawe utarayikora reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Muri aka kanya reka turebe amakuru ari kuvugwa mu mikino. APR FC yasubiranye ibyayo kuri Rwamagana City, abafana bishimira impano bahawe na Kiyovu Sport. Ese iyo mpano ni iyihe Kiyovu Sport yabahaye? Ibyo APR FC yakoze ni ibihe? Byose reka tubigarukeho. Mbere yuko tubigarukaho reka tubaha ikaze. Ikipe ya APR FC yatsinze Rwamagana City ibitego 4-1, isubirana umwanya wa mbere mu mikino yo ku munsi wa 29 muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Kuri iki cyumweru saa 9 kuri stade y'akarere ka Bugesera habereye umukino ikipe y'ingabo z'igihugu yakiriyemo ikipe yo mu karere ka Rwamagana. Uyu ni umukino wari ufite kinini uvuze, dore ko APR FC yawutsinze bigatuma ifata umwanya wa mbere n'amanota 60, irayanganya na Kiyovu Sport yatsinzwe na Sunrise FC, gusa ikirusha ni ibitego. Abakinnyi 11 ba APR FC babanje mu kibuga ni Pierre, Fitina, Yunusu, Dieudonné Christian, Boneri, Bosco, Gilbert, Nshuti, Ale ndetse na Yannick. Naho ku ruhande rwa Rwamagana City abakinnyi 11 babanje mu kibuga harimo Habineza Samuel, Mutangana Derrick, Dushime Mugenzi Jean, Kwibuka, Shumusho Aphrodis, Dibumba Jordani, Wumukiza Obedi, Murangamirwa Serge, Mbanza Caleb, Kagaba Nicolas, Cedric Lisombo na Nduwimana Louis Romeo. Dore uko umukino wagenze umunota ku munota. Umukino warangiye APR FC iyoboye umukino n'ibitego 4-1. Nshuti Innocent atsinda igitego cya gatatu muri uyu mukino, kikaba icya kane cya APR FC ku mupira yarahawe na Yves Mugunga. Umukino wongeweho iminota 3. Ku minota 87 Boneri yavuye mu kibuga kubera kuvunika asimbuzwa Placide. Ku minota 81 Rwamagana City yabonye kufra nziza maze iterwa na Niyibizi Emmanuel, ariko Christian aba maso aratabara. Ku minota 80 abakinnyi ba Rwamagana City bakaniye bashaka igitego cyo kwishyura. Ku minota 74 abakinnyi na APR FC nabo bongeye gushyiramo imbaraga cyane. Mugunga Yves azamukanye umupira neza ageze imbere y'izamu, agiye gutsinda igitego umuzamu ahita atabara. Ku minota 72 ibyishimo byari byose ku bafana ba APR FC nyuma yo kumenya ko Kiyovu Sport itsinzwe igitego na Sunrise FC. Ku minota wa 38 Ombarenga yakomeje gukora akazi keza ahindura imipira myiza imbere y'izamu, nubwo ba myugariro ba Rwamagana City bari guhita bayishyira muri corner. Ku minota 32 APR FC yakoze ibiduka mu kibuga, havamo Bizimana Yannick na Mugisha Gilbert, hinjiramo Mugunga Yves ndetse na Blaise. Ku minota 55 Bizimana Yannick yongeye guhusha igitego kidahushwa, aho Mbalenga yaramuhaye umupira ariko akirindiriza bikahagera umuzamu awumwaka. Nshuti Innocent yatsinze ibitego 3 yishimira igitego cya kabiri. Ku minota 54 umuzamu wa Rwamagana City ari gukora akazi gakomeye akuramo imipira y'ibitego byabazwe. Ku minota 50 Mbanza Caleb wa Rwamagana City
yagonganye na boneri wa APR FC maze bose baryama hasi bitabwaho n'abaganga. Ku munota wa 47 Nshuti Innocent yarase igitego kidahushwa, abafana barikanga ahawe umupira na Ombarenga ariko atera ishoti hejuru y'izamu kure cyane. Igice cya kabiri cyatangiye Rwamagana City ikora impinduka mu kibuga hinjiramo abakinnyi babiri aribo Niyibizi Emmanuel ndetse na Tuyishimire Jean Pierre. Amakipe yombi agiye kuruhuka, APR FC ikiyoboye. Ku minota ya 45 hongeyeho umunota umwe Mugisha Gilbert atsinda igitego cya gatatu cya APR FC nyuma yo gucenga bamyugariro ba Rwamagana City. Igice cya mbere cyongeweho umunota umwe. Ku minota ya 41 Ruboneka Bosco yararyamye hasi ari kwitabwaho n'abaganga nyuma yo kugongana na myugariro wa Rwamagana City. Ku minota ya 40 ba myugariro ba Rwamagana City bakaniye cyane dore ko bari gukina bitandukanye no mu minota ya mbere. Ku munota wa 36 APR FC yabonye kufra yari iteretse ahantu heza ariko Christian ayitera nabi irenga hejuru y'izamu kure. Ku munota wa 34 abakinnyi ba APR FC bari kugerageza cyane gushaka igitego cya gatatu. Ku munota wa 29 Ruboneka Bosco yahawe umupira na Nshuti Innocent ahita arekura ishoti riremereye ariko rikubita igiti kizamu rigaruka mu kibuga. Ku munota wa 26 nyuma yo kubona igitego abasore ba Rwamagana City bahise batangira kwinjira mu mukino neza, batangira gusatira cyane. Ku munota wa 21 Rwamagana City yabonye amahirwe ihita iyabyaza umusaruro. Nduwimana Louis Romeo ahaye umupira mwiza Cedric Lisombo nawe ahita areba uko Pierre ahagaze arekura ishoti rya kumuriro, inshundura ziba ziranyeganyeze. Ku munota wa 19 Rwamagana City yakomeje guhirika kubera ko umupira yawubuze burundu. Ku munota wa 16 Nshuti Innocent yatsinze igitego cya kabiri akoresheje umutwe ku mupira wari uvuye kwa Alebaka. Ku munota wa 13 Nshuti Innocent yongeye kubona amahirwe yo gutsinda igitego ariko ari ku ishoti umuzamu arikuramo rinyura hepfo y'izamu gato. Ku munota wa 11 nyuma yo kugongana n'umuzamu Bizimana Yannick yararyamye hasi ari kwitabwaho n'abaganga. Ku munota wa 10 Ale yahaye umupira mwiza Bizimana Yannick asigaranye n'umuzamu ariko agiye gushota Habineza Samuel aba umuhanga ahita asohoka amuhutazanya n'umupira. Ku munota wa 7 Rwamagana City yabonye uburyo bwa mbere imbere y'izamu rya APR FC ariko Nduwimana Louis Romeo abupfusha ubusa atera umupira hejuru y'izamu kure. Ku munota wa 6 Bizimana Yannick yahawe umupira mwiza na Nshuti Innocent ari mu urubuga rw'amahina ariko umupira awuburira mu maguru. Ku munota wa 4 APR FC bari guhererekanya neza mu kibuga cyabo inyuma. Ku munota wa 2 Nshuti Innocent yatsinze igitego cy'umutwe ku mupira waruzamuwe neza na Christian muri koroneri. Ku munota wa mbere ikipe ya APR FC niyo yatangije umukino. Ombarenga yahise azamukana umupira ariko agerageje kuwuhindura imbere y'izamu bamyugaro ba Rwamagana City baba maso. Nuko umupira wahuje APR FC na Rwamagana City wagenze mu ncamake. Turabashimye mwese mudukurikira. Byasi muri comment udusangize igitekerezo cyawe ndetse unakore subscribe ku mutarayikora maze tujye tubana amakuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho. Mukomeze kugira ibihe byiza.